Mas isang ko kasi kailang eh. Kasi nung makakanyo yung photo. Anong oras? 5 minutes. Ay, oras na pala. Mayap at magrasyang abak po kaya katamungan. Kaniting banal akapag musisyan, iabetala po ka rin kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan, dari Reverendo Padre Jesus Layog Jr., pamilya ng Cesardas at Luz Medina, Lucila Mago Nagit, pamilya ng Romulo at Doris Almario, pamilya ng Tony at Helen Gozon, Lina Grace Manguera, pamilya ng Cesar at Lorna David, Caballas at Ramonedas, pamilya ng Onil at Ciara David, Doktora April Helen Gozon, Odi at Luz Kiambao, pamilya ng Leo at Alvin Gamboa, paraking kebaita ng Rick Pascual, paraking anibersaryo ng kasal ri Paul at Chiki Velarde, paraking espesyal a intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Rika D., Mercy Fel Arce, pamilya ng Yolanda Ramos, pamilya Paldeng, Ani Razon, Trina Yazon, Mary Jean Chongson, pamilya ng William Russell Malang, Sofia Milen Parungaw, pamilya ng Paquito Panlaki, Alfred Nathaniel Flores, Mary Manet Pineda, Joed at Karen Joy Dimitui, Bernadette Aguilar, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Michael at Nida Orquico, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, pamilya ng Maria Faye Martinez, pamilya ng Eduardo Miranda, Ann Paulette Malang, ating pamilya ng Mr. at Mrs. Merly Marin. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Paquito Panlaki, Cecilia Kiambao, J. De Asis, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Emilio Guevara, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Janet Tulio, pamilya ng Elizabeth de Ramas, pamilya ng Rufino Bahakan, Leticia Sunga, Ana Benitez, Dick Ong, Corazon Gloriani, Maria Nicolay Rose Santos, Lynette Miranda, Benson Ong Sr., Ria Yu De Leon, Cleopas Guevara, Marisa Yamato, Bernard at Belinda, at ding sablang kapatadtang masakit. At paraking alangangang kapainawan daring kapadadtamong miyangubye, Dinorma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Mariano Campo, Julio Velasco Jr., General Amado de Mata, Lilia Valencia, Armando Pangilinan, Jose Ginto Sr., Danilo Canlas, Fe Baluyot, Doktora Lilia Cabrera, Teresita Castro, Nicolas Dabu, David Del Rosario,
David Anselmo del Rosario, Alegria Miranda, Teresita Punzalan, Oscar Erese, Mirna Gonzalez, Alicia Fajardo Miranda, Marianito Atador, Ador at Simeona, Alice Miranda, Annabel Lozano, at ding sa Blancaladwaking Purgatorio, at detang ala ng makaganakapa karela. Kaligtasaning balang metong kaya katamu laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong eganaga ng frontliners. Hello, check, check.
Andang meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagi ng iba, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamang Jesucristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At kaya kaan timurin. Kaniting Domingo ning Pamaylasa, at karingaldo ning Semana Santa, lawan tayo Jesus, kaya bering taong may nakit kayang mi parangalan, karing palaspas, mamusan king kayang krus, at mate, metong akarinirine kamatayan. Naning kay katamong katatalakaran, king kay kaldan, kanino tamo makapanig. Para kay katamo tunay ang anak ng Diyos, amete alang-alang kay katamo, uling kalugura na katamo. At king tutuking Domingo, parangalan tayo bilang ginong mibangon, panapagkaluba na katamong biyan. Manalangin tamo, o lubos mayupayang Diyos, panalangin may kay kabendisyonan mo sa nareting ay ganaganang palaspas at pabanalan mula. Kingaldong iti matulaming papasyag king Jesus yung kay kaming Mesiya at Hari. Misa na yaldo, das nan misa na yung ligay ning bayo talan hanggang Jerusalem. Kapamilataning tapatapaman o kikeya. Ama bibiyet magari, ngenit manggaman king alanang ka.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, kag Jesus ay anak mo pe, pakit mo kay kami kinging dalan pa inturo king tagumpe, yaing dalaning malugod a pamanyuyo, ading kusang lumag sakripisyo para king tapat, alang pamagalinlangan na lugod. Ibigay mo kay kaming pamisip at panlalawin ng Jesus, ban mabiyasa keng sumuyong kayaben at lugod ay manayang bayad. Kapamelatanan iti maging matugumpe kesa ng kayabe na yay Ginu manggaman king alanangga. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Tiro nako ning Ginong Dios, nung nano ing sukat kong sabian. Ban apasik nangan kula, ring mibabayatnan. Diri na nakong sikanan balang abak, ban pakirandaman, itang ituro na kanako. Diri na nakong pamanalastas ng Ginu, at eko linaban o ginulot keya. Inarap ke ingulot ko, karetang mamatbakan ako. Eko la inambanganan, inyang inumis dako. Inyang sepulyot doring balbas ko, at pigluran ing lupa ko. Dapot ing insultura, enako anano balang. Uling ing Ginong Dios, ya ing kanako babye kasaupan. Sinik nangan ko ing lub ko, ban api bata ko la. Balu ko, king eko mila ko dangalan. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos. Abayan ng talapuring koro king dalit apakibat. Diyos ko, bakit pepa yung burisan mo ko? Diyos ko, bakit pepa yung burisan mo ko? Ding sablang menakit kaku, kalyanda ko. Pipiling doring buntok da, at pituya-tuyara ko. Ngarang sasabi, ingginuyang kekang penaligan, bakit ngeni nakapapansinan? Nung kaluguran nakapin, bakit nakasasagipan? Padurutan da kuring aso, kukup-kuban da ku, ring marakatao. Kamat ku bisbus dala, pati na ring bitis ko. Kana kong butol, kakulang abilang.
pirakayan, susulod kong imalan. At kakong tibabal, karelayang pisugalan. Eka sana lalaut ka na ko, o Ginu, datang nakangagat, at talapagligtas ko. Isalita king lagyo mo, karing kakong kapatad, at ikay kakong puryan, king karelang kapulungan. Ikong makitakot king ginupuryan niye, ikong sablang lahi ng Jacob, parangalan niye. Diyos ko, bakit lepay burisan mo ko? Diyos ko, bakit lepay burisan mo ko? Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Pilipos. Bagayan nyo yung pamiisip ng Kristo, bistat man at tsukaya ing panga Diyos, makanyan man napinilit ing makipanteya king Diyos. Bagkus linubas na yung kayang sarili, king sablang kamalan, may kiwangis siya ka rin tao, at king waneng ngaske ning metong alipan. At king pamikawangis na karing tao, nigpakumbabayang maygit, karing sabla at meging mapamintuyo, angga king kamatayan. Ang gaman king kamatayan, king krus. Uli na nita yung Diyos naman, pepaygit neng emunano, at dininaneng lagyong mimigit karing sablang lagyo. Kinyaking lagyo ng Yesus, sukat lang siklaw, ding sabla, ding karing banwa, ding karing ketiking yato, at ding lalam na ning yato, at ding sabla, sukat dang ipasyag king Yesu Kristo, iyaing Ginu, king ikaligaya na ning Diyos sigpa, ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos, parangalan tayo pungining maya pabalita. Kapuryan
Ing Pamaylasa ning Ginu tamong Kristo, agpang kang San Marcos. Adwa namong aldo at piyesta na ning Paskwa, at ning tinape alang lebadura. Ding pamuntok da ring saserdote at ding eskriba, manintun lang paralan, banlihim ding aparakap at apapatay Jesus, ngara. Eta daraptan iti kingaldo ning piyesta, magkang magkagulo ring tao. At syukanita ka rin Betanya, Jesus, king bale ng Simon a leproswan. Kabang mamangan niya, dinatang niya ing metong ababayeng magdalang metong alabastrong lulanan, mitmong mal apabanglo. Dali selaro ay bat king tanaman anardo. Biklat ne ing alabastrong lulanan at tigtug na ing pabanglo, king buntok ng Jesus. Mimwala ring mapila na tsuka rin at ngarang mi sabi-sabi. Sinayang namo yung pabanglo. Nung pisali na yan, mikabli ang may $3 na denaryo. At ingayabli na, malyari no ngayabye ka rin pakakalulo. At migsalita lang eustuking babayi. Dapot nga ng Jesus karela. Paboren niya. Bakit pakialaman niya? Mayaping debata na kanako. Maralas sa kakayabe yu laring pakakalulo, at araptanan nyo lang mayap na anumang oras sa buriyo. Dapoteyo kumalyari nga kayabe, kapilan man kabang-kaba. De pataniting babae, ingagyo na. Paman, kiskusa na na kong pabangluban, isadyane ing katawan ko, para king pangakutkut ko. Tandaan nyo ite. No ka rin yaman mi panaral ing maya pabalita, mabanggit mo naman ing de patananiting babae, bilang kapigaga na kankeya. Kay bat na nita, Judas Iscariote, ing metong karing 12, mintaya karing pamuntok ding saserdote, baning ipanganyaya Jesus. Tutulang metula inyang damdaman dayiti, at pengakwanan ding dinan salapi. Manibat kanita, menentuneng parala ni Judas, ban apanganyaya ni Jesus. King mumuna ng aldo ning piyesta ning tinape alang lebadura. Aldo ning pamakamate biserong tupa para king Paskwa. Kitnan de Jesus ding alagad. Nung karinguguring sa jami, napunan para king Paskwa. Tibura na lang Jesus ding adwa karing kayang alagad, kambe na niting panabilin. Munda kayo king siyudad, sa lubungan na kayo karining meto nga taong magdalang bangang danum. Tukyan niya king bale sa langyana, at sabihan niyo king makibale. Pakutang naning maestro, nuya ka rin ing kwarto api panganan mi, ring kanako nga lagad king apuna ning Paskwa. At iturunay ke kayo, ing malwalas a kwarto babo, makaayos siya at kumpleto gamit. Karin yung isa diya ing apunan damo. May kolaring alagad at mintala king siyudad, at ikit daing sablang lerawa ng Jesus karela, at si Jaray nga puna na ning Paskwa. Inyang bengi na, dinatangay Jesus, kaya binalaring 12 alagad na, at kabang mamangan la, nga nang migsalita. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo, ing metong kay kayong kayabe kung mamangan, pagtaksila na ako. May lungkot siya yung metong at metong karela at kitnan din. Ako? May kibat siya Jesus. Metong yake kayong 12 at kayabe kay mang titil-til tinapeking silyo. Matihing anak ning tao agpangking may sulat. Dapot makalunos siya itang taong magtaksil kaya. Maya pa para kaya ingene may bayit. Kabang mamangan la, kinangwayang tinape Jesus. Pasalamat siya king Diyos. Miraso niya yung tinape at binyene karingkeyang alagad, ngana. Tanggapan niya iti yung kalakong katawan. Kay bat na nita, kinuha na yung kopa at pasalamat siya king Diyos. Binyene yung kopa karela at minum langan. Sinabi ng Jesus karela, iti yung kalakong daya, ing daya na ning kasunduan. Ing dayang mibubu para karing dakalataw. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo,
Nako pa si bayong minum kaniting alak, ang gakingaldo ay inuman ko ing bayong alak, king kayariana ning Diyos. At kay bat deng kinta ing meto nga dalit, ning talaking bundok daring olibo, nga ng Jesus karela. Ikayungan pa ing gulutan niyo ko, uling itiing sasabyanan ning kasulatan, paten kaying pastol at misalbag laring tupa, dapat kay bat kong sinubling mebye, muna kung magbalik ke kayo karing Galilea. Nga ng Pedro kaya, Anggyang panggulutan da ka man ding sabla, ako era ka pa gulutan. nga ng Jesus kaya. Pedro, baka tandanan mo ini. Ngeni mo ring benging iti makatatlo mo kong ilingad bayo yatulawak makatadwa ing tatyo. Matinid ng sinabing Pedro, Era kay lingad, agyang misan dako paten kayabe mo. makanyan nga ning sinabi rakeya. Miras laking lugar laaw sandang Gethsemane, nga ng Jesus karing kayang alagad. Luklo kayo baken, kabang ako manalangin ko. Dapot ti kinalari Pedro, Santiago at Juan, at migmulayang may balisa at migkasakit a pilubluban. Sinabi na karela, Sa skup ko salo, uling mabayating panamdaman ko. Malakwan ko ken at magbantay kayo. sinulong yapang ditak at sakaya may nalangin makasakab king gabon. King esa daratang ing oras ning kasakitana, nga na. Iba o iba ko, ing sabla arapat mo, ilawot may kako'ing kasakitan na iti. Tapos aliwa ing kaburian ko, nuning kekang kaburian, yang mi pamintuan. Kay bat na nita, nigbalik ya at disna na lang matudtud dingatlong alagad, nga na kang Pedro. Simon, matudtud ka. Emo arapating ka matudtud metong mo mangoras. Magpuyat kayo. Nga na karela, At manalangin ba na kayo daygan ning tukso. Ing espiritu makasadyaya, dapoting laman may naya. pasibayo na lang likwan at may nalangin niya. At inulit na ing kayadwanana. Beli ka na laring alagad na at disna na lang na namang matudtud. Uling pilit lang mipipiyak ding matara. Era balo nung nanong sabyan dakeya. King katlong pa magbalik na, sinabi na karela. Hanggang ini matutod ko pa at magbaynawa. Migising na kayo. Di natang naing oras. Ing anak ning tao miyabya ka ring gamat daring makasalanan. Mibango na kayo at tara na. O inineng magtaksil ka na ako. Magsalita ya pa Jesus inyang ihudas, ing metong karing 12 alagad, di natangya. Kaya benoring dakal at taong magdalang espada at palu-palo. Beti tubod lang ibat karing pamuntok daring saserdote, karing eskribas, at karing makatuaning balen. Minyeyang senya sing taksil karela. Itang uman ko, yang kayong kailangan, dakpan niya at ituki, dapot bante niyang miyamasamas. Karas ng Judas agad niyang lepitan ni Jesus at ngana. Maestro, At inumani. Inyade kapande Jesus at tela nandeng matalik. Ing metong karetang at rin, begut ning espada na, at tebak ning ipos ning matas as saserdote, at atigpas ne balugpug, at nga ng Jesus karela. Tulisan kuwari. Kailangan pawaring datang kayong paka-espada at paka-palu-palo para dakpan niyo ko. Tuturo ko haldol doking templo at atsu kayo naman ka rin. Tapos eyo ko dekapan. Dapat kailangan ping matupad ing sasabyan na ring kasulatan. Likwandering alagad na, at tinakaslangan. At tikyanay ning metong abayin taong makabalabal mong linen. Dekapan diya naman, dapot may kakalabyos siya, at milayiyang lubas, may lakwan niya king gamat da ing balabal na. At delare Jesus king balening matas a saserdote. Karin la makatipon ding sablang pamantok ding saserdote, ding makatwaring balen at ding eskriba. Tikyaning Pedro Jesus, dapot makarayong bagya. Tinaglusya nga king patio ning balening matas a saserdote. Linukluk ya ka rin ni Pedro, lelening dapog, at migsalab yang kayabera ding gwardiya.
Pilit lang maninton ebidensya, ring pamuntok da ring saserdote, at ing kabilugan na Sanhedrin, laban kang Jesus, bareng apapate. Dapot alalang ikit na numan. Dakalang saksiring memingawang patutulaban keya. Dapot emiyag pang-agpang ingkarelang deklarasyon. Ating mapila na saksi laban keya, at ngarang migsalitang kalaraman. Daming sinabi na, lasakan kay ting templong gawang tao, at kilog daring at lungaldo, mitalakad ko nga liwa, aera gawaring tao. Makanyan man, murin miyag pangagpang ingkarelang patutu. Tinalakad niya ing matas a saserdote king arapaning kapulungan, at kitna ni Jesus. Nano inga sabi mo king bibintang dakeka? Bakit eka makibat? Bitasang may kibat Jesus, may natili ang alang bulad, nga nang kinutang pasibayo ning matas a saserdote. Ika ing Kristo, ing anak ng Diyos, Nga nang may kibat Jesus. Ako pin. Adi kayo akit yung anak ning tao ang makalukluk king dani ng wanan ning mayupaya. Akit yung daratang kaya bedaring biga banwa. Ginabak ning matas a saserdote ing sarili ng imalan, at ngana. nanantala pa ring saksi, yi kayo mismo dindamyo, ing kalapastangana na king Diyos. Nano ing desisyon niyo? At ding mapilan piglurande, tikbande lupa at penumbok. Ulam mo na mo, nung nino yung menumbok kaya ka? Ngarang sinabi keya at penampaling dering guardia. At palalami Pedro, king Pacho, inyang dinatang niya ing metong karing ipos ning matas a saserdote. Panakit ning babaying ito kang Pedro, ang magsalab king dapog, linawening maratna. Ikaman, Nga na kang Pedro, kaya be na kang Jesus at tubo Nazaret. dapot pepayalya ng Pedro iti. Eko balo, ni eko dyan ning buri mong sabihan. Nga nang may kibat, at mintaya king pasilyong palwal king pasbul, banda king pasbuldalan, at tinulawak yung tatyo. Ikit na ni naman ning ipos a babayi, at sinabi na karetang atyo ka rin. Ing taong iti, metong yakarela. Dapot pepayelyana na namang Pedro iti. Kalabas ning mapila na pinandit, ding tao atyo ka rin, sinabi ra naman kang Pedro. Talagang metong kakarela, uling tao ka naman Galilea. Sinumpayay Pedro, Talagang kaya kikilala yung taong yan. kanita ne man tinulawak kadwaing manok, at aga na ka ng Pedro ing sinabi ng Jesus keya. Ilingad mo kung makatatlong ulit, bayo ya makatadwang tulawak in tatyo, at menangis siya. Kabukasan, abak amaranon, may pulong laring pamuntok ding saserdote, ding makatwaning balen, ding eskriba, at ding kabilugan na Sanhedrin, pagapos de Jesus at delare kang Pilato. Ikapin, ingari dingudiyo, Nga nang kinutang kayang Pilato, Ika mismo sasabihan mo? nga nang may kibat Jesus. Dakaling sumbong ay narapda ring pamuntok ding saserdote, laban kang Jesus, inyakit na ning pasibayong Pilato. alakang ipakibat karela, lawan mo, tutulang dakal asusumbong laban keka. Dapot ebitas ang may kibat Jesus, inyame nga pamulalay Pilato. Balang daratang impiesta ning Paskwa, ipilato mibubulos siyang meto nga preso, ninumang adwan ding tao. Makasukulya kanita ing metong alalaking awsandang Barabas, kaya bere ding aliwang rebeldeng me kamate tao king milabas a revolusyon. Linapit la ring tao at tinawad da kang Pilato, king daptan na ing sadya ng pamibulos meto nga preso, kitang nakarela. Buriyeng ibulos ko ing ari daringudiyo, Malino ng balong Pilato, king ding pamuntok da ring saserdote, inarap de kaya Jesus, pauli na ning dirya.
Dapot ding pamuntok da ring saserdote, sitsutan dala ring tao banadwanda, king ibarabas yang ipubulos na nga ng Pilato. Nung makanyan, nano ing daptan ko kanitingaw san yung ari daring udyo. Ipakuya king krus! Ipakuyak yung krus! Ipakuya king krus! Ngarang kinulisak ding dakalataw, Bakit? Nanong pamikasalang dapat na? nga ng kinutang Pilato, laro lang pekasikan ing kulisak. Ipakuya king krus! Ipakuyak yung krus! Ipakuya king krus! King kapag nasanang apamatulanong Pilato ring tao, pepabulos ni Barabas, pepabarog ng latiko Jesus at kay bat dinyene karela, bani pa king krus. Delare ring sundalo si Jesus king patio, kilub ning pretorio, ing palasyong tuknangan ning gobernador, at inawas dala ring aberang sundalos. Belabalan de Jesus king metong amalutong imalan, ginawalang koronang suksok, at pinutong de keya, pisunusuno ring sa saluduan ngara. Luidya, ingari daring udyo! Pemukpok de buntok ding kapirasong timbu, pigluran de siniklaudla arapana, at pisunusuno ring pupugayan. Kay bat deng gewang pikalyan, likas de keya ing pepasulod dang malutong imalan, at sinulod deng pasibayo keya ing sarili ng imalan. Kay bat linuwalde bani pa king krus. Ating metong alalaking lalabas iba't king baryo. Pinilit dering sundalos, ban papusan keya ing krus ng Jesus. Simoning Lagyuna, Tauya Sirene, Tatareri, Alejandro at Rufo, at delare Jesus king lugal ausandang Golgota, ing kabaldugana, lugal ning bungo. Dininan deng alak asemutanan mira, dapot ena ininom. Pinakureking krus at pira-kera-kera ding sundalos ing keyang imalan. Mi pagsapalaran laban, abalura nung isa nung dake ing mga intulit king balang metong. Alas 9 na naning abak, inyang ipakureking krus. Sinulat de babo ning krus ing dalum laban keya, ing ari ding Hudyo. Kayag na lang mi pa kong Jesus di nga duwang tulisan, ing metong king banda ng wanan, at ing metong king banda ng kaili, makanya niyang metupad ing sasabyaning kasulatan, binilang de karing kriminal. Piglibak de ring lalabas at pipiling-piling doring buntok da, ngara. Aha! Ikay makalasak king templo at italakad me kilob ning atlungaldo, iligtas mo ngening sarili mo. Kuldas ka king krus. Pituya-turarya naman ding pamuntok ding saserdote at ding eskriba. Ngaraking metong at metong. Linigtas na laring aliwa. Dapot, naligtas yung sarili na. Papurin niyang kuldas ngayon king krus ing Kristo, ingari ng Israel. Nung akit mi yang kuldas, maniwala kay keya. Libakan dyan naman ding tulisan ang makapako mingat bakeya. At mera lundum king mabilog alabwad, manabat king kaugtuan aldo, hanggang alas 3 ning gat panapon. Inyang alas 3 na, kinulisak Jesus nga na. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Nga nawari, Diyos ko, bakit pepaing burisan mo ko? Dimdam dering mapila na taong at syukarin ngara. Lawanyo, ausan ni Elias. Milayiya ing metong karela, sinosone ng aslam ing metong ayaspongha, at tinaline king puntaning metong atimbu, ban pasipsip niya kang Jesus, at nga nang sinabi, Lawan tamo nung Tipayapin ni Elias, baning kuldas. at kinulisak yang masika ni Jesus, at mepatadya inawa, siklod tapo.
Mega bakyaing tabing ning templo, malibat babo ang galalam. Panakit na ning kapitan ding sundalos ang makatalakad, tulid ning krus, nung makananoyang may patlud ay naway Jesus. Sinabi na, Tuneping ing taong iti, anak nening Diyos. talakad tapo. Ating mapili na babayi ang magumasid king Marayo. Kaya beya kareti Maria Magdalena, Isalome at Mariang Imara ding Santiago ang anak at Jose. Bedi tikyande at siwa ni Jesus inyang atyu Galilea. At atilo naman ka rin ding aliwapang babayi at inukikeya king Jerusalem. Inyang mabibengi na, dinatangya Jose ataw Arimatea, metong yang gagalangan na miyembro ng Sanhedrin, amanaya king panyatang ning kayaryaning Diyos. Uling aldo na kanita ning pamagsadya, nga nawari aldo bayo yung Sabath, migmasi kanyang loob may kikit kang Pilato, at pekisabi na keya ing bangke ng Jesus. Mi pamulalay Pilato, inyang damdaman ng mete ni Jesus. Pepayaos ng Pilato ing kapitan, at kitang nakaya nung mete nepi ni Jesus. Inyang sinabi ng kapitan ing mete nepi ni Jesus, tinulot ng Pilato ing bangke kang Jose, at sinaliyang telang linen ni Jose, para pamalot king bangke. Inyang akuldas na ning bangke, binalot ne king tela, at binili ne king metong akutan, alinukib king batu. Kay bat nanita, peparulang ning maragul a batu, king pasbul ning kutkutan. Magumasid la rin Maria Magdalena, at Mariang ima ng Jose, at ikit de ing lugal, nung nuya ni kutkut i Jesus. Luklok tapo. Ausan tayo po yung aldong iti, anting Domingo ning palaspas. O Domingo de Ramos, ngarapin ding makatwa tamo. Palm Sunday, nga tamo mo. E ganaganang debotong katoliko po. E ganaganang talasal pantayang katoliko. Miyayaliwatangan klase, disenyo, at dagol adadalan apalaspas. Nandin po. Karing palaspas tamo, todo wasiwas tamo kareti ban kanita das nano ning agwa bendita, eware. Para karing dakaling aldong iti, iting Domingo nemo ning palaspas. Dapat eya mo po ang gakarin ita. Eya mo po sapat ita. Iting kapag masusyan tamo, Domingo ning palaspas, pero eya mo po kabud Domingo ning palaspas iti, nune, iti Domingo ning palaspas ning Pamaylasa ning Ginu. Palm Sunday of the Lord's Passion. Palm Sunday of the Lord's Passion, in our Christian tradition, it is the first day of Holy Week, commemorating Jesus Christ's triumphal entry into Jerusalem. Ing palaspas, simbolo na ning pamanyalubong tamo king Ginu. Ding palaspas sa dadalan tamo ngayon Domingo de Ramos, si simbolo lareti, anting pamanyalubong tamo king Ginu. Ay di tayo pong pagmaragol, anting mangayap pa katoliko, reting palaspas, adadalan tamo. Aliwa mo ita. Ing palaspas, simbolo niya mo naman po ning pamangilala tamo, pamangilanlan tamo, nung nino, Jesus, anak na ning Diyos. Inyapin po nung nga pansinan nyo, nandin, mighosa na tamo. Migo sana tamo, anak ng David nga tamo.
Dapat tamo mo po sana kabudabud mo sa salubong ngening Domingo. Eta sana po mipapako mo, karing palaspas adadalan tamo at pebindisyon tamo. Pag anak ka po, nung sasalubong ka, ikang daw, makasadya ka mo naman sana king dusa. Nung sasalubong ka ikang tao, tukyan me, tuki ka, king kayang pamaylasa, king kasakitan na dalanana. Nung kabudtaya mo po aw san Domingo ning palaspas iti, alayang kwenta iti, eya pusto kanita ita, eya sapat kanita ita. Aliwa ring palaspas ding bida ngening Domingo, nune reti simbulula mo, king sasalubong ng tamot abayan a Ginu. Ing tune talatoki king Ginu, eya mo po kabudabud sa salubong ngening Domingo, kalupata mo. Ing tune ng alagad ning Ginu, makasadya ning tukyan, abayan, king kayang kasakitan, ang gana king kamatayan. Mangutang na ako mo po kayo. At syuta bangeni keti, ban kanita salubong mo king Ginoo. O at syuta mo po keti, ban kanita tukyan at abayan tayo po. King Pamaylasa na, king dusa na, king kasakitan, ang ganak king Mateo. Masanting ya pong pigo naman iti, ngayon umpisan tayo, ing mal ayaldo o maleldo, ewari. Dapat pansinan niyo po, medyo meselan na naman pong pasibayo, ngayon uling lolo buno naman po, ring bilang da, ring mituturan kay katamo pauli, ning coronavirus, ning COVID-19. And we are asked to stay home. Manatili kanu karing pi bale-bale, ya kanong peka ligtas ita. We are asked to stay home. Ita mo man po, na po, let us take this opportunity for us to pray. Let us take this opportunity for us to pray and then meditate upon the passion and death of our Lord Jesus Christ. Abayan tayo sana ing Ginu at eta mo kabudabud sa salubong mo ening Domingo. Tanda po, ingkay katamong dadalanan na kasakitan ngene, ingkay katamong dadalanan eta mo lubusang aintindihan ngene, nung pansinan nyo, lampas na pong pabanwa, hanggang ngeni makipagbunuta pa, kaniting pandemya. Ingke katamong dadalanan na kasakitan ngene, ingke katamong dadalanan na elubos aintindihan, bayo tapa delanan iti, bayo tapa arapan hanggang ngeni iti, minuna na ng delanan iti, ni nga pong Ginu, ewari. Jesus minunaning kasakit. Jesus minunada ng pena sakit at kaybat minunada ng pete bayu tapa. So with the little inconvenience that we experience right at this very moment, I believe this Holy Week, as we start the holy days, this Holy Week is a perfect occasion for us to deeply understand what God gave to all of us. What God gave to all of us. Inga pong ginupo, ikwa ng migsakripisyo. Hanggang masakit ang delanat na king bie, ewari po. Inga pong Ginu, Jesus, mi bataya. Bala mo, pandemya mo naman yan. Inga pong Ginu, may nayaya. Inga pong Ginu, may magasaya. At kay ba't nanita, dinalan niyang kasakitan, dinalan niyang pamaylasa, may nayaya, may magasaya. Kay ba't nanita nanong gewana ng Diyos, ipakaya. Pe pasubyaneng miye, ibat karing mete. So, all of us, let us not miss this chance. Eta po sana paboren dadalan niya mo, ing maleldo, ne po, lalo na kay katamong masikan pa, lalo na kay katamong mabye pa. Eta po sana paboren lalabas siya mo ing maleldo, na eta mo apipigunaman. Nung nanoing payabot da, reting dadalanan tamong hening kasakitan. Wa ating masakit, wa ating panagulele, wa ating lungkot at lumbe.
pero ating makapanayang bayong biya. Wa ating panagulele, pero atin namang tagumbe. But being so alive at this very moment, let us dream that we will deeply understand all of these things later. Hanggang ngayon, maguguluta pa. Hanggang ngayon, tamo balo na makanano tayong ingatan ng sarili tamo. Datang saning panahon, apigunaman tamo, na aintindihan tala reting bagay-bagay masakit at dadalanan tamo. Impong dadalanan tamo, tutong makapangilabot. Impong dadalanan tamo, may gitnang pabanwa, paulining coronavirus, niting pandemya, tutong makatakot. Pero iting dadalanan tamo, eya po meto nga bangungot, panwalan ko. Nunay iti metong yang paninap, kaya katamo ban kanita midinan katuparan, ing kaburyana, ni nga pong Gino. Sana po, kaniting umpisan tayo, ing panahon, ning Semana Santa, dating ayaldo, maleldo, mahal na araw, mahahalaga ang mga ito. Sana po akit tayo, ing grasya na ning Diyos, king libutad na ning dadalanan tamong kasakitan. Remember, there is no Easter for those people who do not want to suffer. Alapong Easter, karetang taong ebis ang mag-suffer. Ding taong makasadya king dusa, king masakit. Ding taong makasadya king pamaylasa, ating masanting karela, makapanaya. Ding taong makasadya king kasakitan, king biyera. Ding taong makasadya king dusa, king pamaylasa, manakit lang biye, at ela mamamate, pag-asa. Paganaka, etamo mo sana po sasalubong ngening Domingo, king apong Ginu, nunay tukyan at abayan taya, king pamaylasa ang kakang kamataya na ban kanita kamtantaya, ing biye alananga, at iti alang aliwa, nunay ing pamanyubli ng miye. Talakat kangan po. Ipasyag tayang ngening kay katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, king Joseph pang mayupayang tutu, linalang king Banuat Yato, at kang Yesu Kristo nga anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upayaning banala Espiritu, libait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni Pako king Cruz, Mete at Mikutkut, tinipaya ka ring Mete, king Katlungoldo sinubliang Mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, idpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka rin mabiyang ponme nga mate. Sasalpantaya ko king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubirang meding mete, at king bealananga. Amen. Manalangin daw mong eni, king ginutang Yesu Kristo, aking kayang epas sabing lugod, pinupos na, ing dalan at linigtas na katamo kapamilataning kayang kamatayan at pamanyubling mebye. Karing balang kayaduanan, ngayongan pong maniga po, Ginu, pakayapan me, ingke kang balayan. Ulitan niya po. Gino, pakayapan me ingke kang balayan. Jesus, kapamilataning pamanganat inuman ning Eucharistia. Tukyan mo kami king dalaning biye, maging sikan ng dakasat tula, ipanalangin ni Keka o Gino. Ginu, pakayapan me, ingke kang balayan. Jesus, kapamilataning Kekang Pamaylasa, king mula ning Getsemani, saupan mo ring sablang mamamate king oras ning karelang kaligaligan, at ipagkalugbo ka rin hega na gana, ing tetagan tupad king kaburyaning idpa, lalo na potang iti binang masakit, ipanalangin ni Keka o Gino. Ginu, pakayapan me, ingke kang balayan. Jesus, kapamilataning Kekang makatuliran a pangarakap at pangayatol, ganakan mo ring makasukol, paulining karelang kayatulan, o pangayatol, kapamilatan ding marok a ukom, ipanalangin ni Keka o Gino. Ginu, pakayapan me, ingke kang balayan. Jesus, apigtaksilan at pepayumburusan, ding Kekang kakaluguran, maging malapit ka sa karing sablang malungkot, pagkaluban mong kagiwan, makikaluguran ding Kekang kapatad,
Ipanalangin mi keka, O Gino. Ginu, pagayapan mengge kang balayan. Jesus, kapamilataning kekang dalaning krus, bawasan mo ing kakargan ring sablang daralan kasakitan, at gawan mong mayan at aintindihan ing karing aliwa. Ipanalangin mi keka, O Gino. Ginu, pagayapan mengge kang balayan. Jesus, kapamilataning kamatayan mo king krus, at ingmit mong ligaya mong pamanyubling mebye, patawaran mo yung sablang pamikasala, dinan mong biyering hega na gano, ipanalangin mi keka, O Gino. Ginu, pagayapan mengge kang balayan. Tanggapan na sana ning Diyos ing kekatamong kapasalamatan, iuli no sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatad tamong meyango na biye, ipagkalam na sana yung kapag nasanda ring pamisa, ipanalangin taking Gino. Ginu, pagayapan mengge kang balayan. Ngeni po adwan taming sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, bustan mong ingat, agus ningge kang kapatawaran at biye, kuldas ke kaming sabla at idala na ke kami, ingalang kupas mong tula at ligaya, king kayarian mo, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Lakad tapo.
Manalangin kayo kapatid, baning kayo katamong daon, matanggap iya harapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ning Ginu, iting daon karing gamat mo. Ki kapurit kaligay ning kayang lagyo. King kaya katamong kasaplala, ating mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglala, gawa na kesa ng kalugulugod kay kaning pamaylasan at kamatayan ni Jesus sa bugtong mong anak. Magdili-dili alake nga rapat, dapo takamtane sana para kay kami. Niting ganap pa sakripisyo, ing lugod mo't pakalulo. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing ginumanatili ake kayo, iat na yoring pusuyo. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuli, hing pasalamatan dakang parati at numan kari, no ipa. Diyos kingalananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginumi. Bista man nalayang kasalanan, hinami na ing kasalanan mi, bista man malinis siya tinggap na ing kamatayan. Bani kabus na kami, king kapamalataning kayang kamatayan. Linupig na ing kamatayan mi, king kapamalataning kayang pangasubling mebye, sibli na ing biyemi. Ulinita, kambering sablang kororing angeles karin panwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe kami, kingalangtok nandang pamamye kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Tunay kapin panalohipay, king panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambunge. Ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, ban barake kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yung daon ko sang loob, king Pamaylasa at kamatayan, kinuaning tinape, at pe pasalamat yakeka. Pira sune at binyene karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo.
Makanyan mo naman kay baningapunan ginwa ning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyaning kalis karingging disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikungan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning ganakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban keta may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapi gaganakan kanako. Ipasyag tayang ening misteryo ning kay katamong kasalpandayanan. Inyang ini gaganakan miyo ipay kamatayan at pamanyugli ng mebya ng anak mo, daraw miya keka iting tinape ng biye at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganagan me o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ingke kaming Obispo, ipasiano ingke kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganagan mula naman ding anak mong Dinorma, Jose Senior at Danilo, ay naus mong meko nakitiking yato. Antining king binyag metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sana king kayang pangasubling memye. Ganagan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling miye, ading sablang meyang unabye. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, indo ning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol ading sablang santo, Isan Judas Tadeo o kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburiyan king kay kabaning panahon. Puriyan daga at maligayan, kapamilata ng Jesukristong kay kang anak. King kapamilatan na kambena kaya ibang mayupayang tutu kagum ning banal ay Espiritu pupurian dakat parangangan manggaman ingala nangga.
Ngini po, anti mo nga anak nang inampun, ng kaya katamong malugod na Ginu. Maus tamong ngini kaya karing amanong tiro na, kaya katamong. Ikabos mo kami o Ginu, king sablang marot, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me. Ban king kasupaning kay kang pakalulo, parati king mi kabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan. Kabang mani naya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananggo. O Ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Amos, sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginu, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimuri. Ipakit tapong eneng may kakametong tamo, king kapayapan.
Niyo, Yesu Kristo, niyo ang kordero ng Diyos sa milalakog king kasalanan ng yato, nuwan laring mayaws king dulang ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka. Dapot yagkas niya nga mano mo, kumayap na ka. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Hoy pamingmiglalang, kapamalatan iting pamanganing Eucharistia, pinawi mo ing kekeng dano. Ing kamatayan ing anak mo, pagkaluba na kesa ng kapanayan, at patibayan ing kay kaming kasalpantayanan. Manano na sanang ing pamanyubli ng mebye, di na naking kapibabatan, at ayra na king papunta king kaligtasan. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginu. Lukloko po para karing mapila nakapabalwan. Bukas po ang gaking Miyerkules Santo, ding Santa Misa tamo, alas 6:30 ning bengi. At intapong bisitang pari, manimuna karing kay katamong kapag masusyan. Po. At katanda ko pong makatagon bukas ang gaking Miyerkules. At makanyan mo naman po karing aldoda pa, ring matatagan para kay katamong kapag masusyan, king Maleldo. At agkatanda ko ngening talakad at king mitmong kataymikan. Gampanan tapong ngeni. Ing pamakisut kay katamong sablang sisisi, karing kay katamong kasalanan, at ing general absolution. Kapatadawsan na katamong magbayo ni nga pong Gino, ulinita aduan tamong enike yung grasya ng laus dub apamanese. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, mapibabata ka kay kaming makasalanan at tatanggapan mo ing nasa aming maglarin. Aminan mila ring kasalanan mi at magtantong matibe karing biyeme. Saupan mo kaming magmasusi kaniting sakramento ning pakalulu mo at akwa mila sana nga tulid ting biyeme at tanggapan ibat keka ing kalam ning biye alananggang tula. Itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Kapatad si santalangeni ring kasalanan tamo at ipanalangin taya ing metong at metong kay katamo ban kumayap tamo at patawaran na laning Gino ring pamikasala tamo. Itamongan po, aminan ko king Diyos ang mapamakalulu at kay kayo kapatad uling mi kasala kong bina. King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad king gawa kong mayap, asukat ko sanang dapat. Kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapu ko king nuan amariyang kapilanman birhen, at karing sablang anghel ampon banal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos aginuta mo. Ing Ginu mapamakaluluya, lilinisan na laring puso tamo, at iatad na katamo king kalayanra, potang aminan tamo ing pamikasala tamo. Ipanigapu tamo ing patawara na katamo, at pakayapan ding sugat ape pasari daring kasalanan tamo. Ipagkalameke kami, ing grasya ning tune kapanisyan. Ipanigapu mi keka, pakiramdaman mo kami. Patawaran mula, ringalipan mo o Gino, at kalagan mula king utang ning kasalanan. Ipanigapu mi keka, pakiramdaman mo kami. Patawaran mula ring anak mo o Gino, amamamin ngeni karing kasalanan da, at ibalik mula king ganap apamakiyagang king banal a kapulungan mo. Ipanigapu mi keka, pakiramdaman mo kami. Ibayo me ing ligaya ning binyag, karetang me kabating kaniti, king kapamilatana ning pamikasala. Ipanigapu mi keka, pakiramdaman mo kami. O Ginu, papalausnan mula king altar mo reting kay kanganak, at ibayo mula ring pilubluban da. Kambening kapanayan, king alananggang ligaya. Ipanigapu mi keka, pakiramdaman mo kami.
Papanatilyan mo lang tapat deting anak mo karing sakramento mo, at kakawang king kasuywan mo. Ipaniga po mi kaya ka, pakiramdaman mo kami. Ibayo ming lugud karing puso me, at patutuanan da sana iti king aldoldorang bami biya-biya. Ipaniga po mi kaya ka, pakiramdaman mo kami. Papanatilyan mo lang mapaminture ting anak mo karing kautusan mo, at kambilan mo busal ding kalam ning alananggang biya. Ipaniga po mi kaya ka, pakiramdaman mo kami. Manalangin tapo ngeni king Diyos ay patamo, karing amanong tiro ng Kristong kay katamo at manigapu tamo, king pamamatawad na at pamangambil na kay katamo, king sablang marok. Itamongan po, ipami at subanwa, misambanying lagyo mo, datang kay kaming kayarian mo, mipamintuan ng lubmo kay tisulip pantibanwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibiyem mo kay kami king aldong heni, amponi patawad mo kay kami ring salami kay ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kay kami, mangay mo kay paisaul king tukso, no naikabos mo kami king sablang marok. Amen. Amen. Manalangin tamo. O Ginu, lapitan mo la reting anak mo, arapaning banal kapulungan mo. Aminan dangeni at sisisyan king palpi kasalara. King kapamalataning kasuywaning banal kapulungan, itimawa mo la reting kay kanganak karing sablang kasalanan, ban mibayo king espiritu, ayam pangdake ka ing kapasalamatan ampong kapurian. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. In Diyos, ena paninasa ning mateya ing makasalanan, nune ing magbalik ya lubkeya at meya, yaing minunang linugod kay katamo, at tinubod na ing anak na kay teking yato, ban maging talapangabos na. Iparamdam na sana kay kayo ning Ginu ing mapamakalulo ng lugod, at pagkalama na kayong kapayapan. Amen. Ing Ginong Jesucristo, kusang lubneng dinaw ning sarili na king kamatayan, ban mi patawaran na ring kasalanan tamo, at sinubliyang mebye ban mi pabanalan tamo. Tinubod ning banal ay Espiritu karing apostol na, at penibala na karelay ngupayang mamatawad kasalanan. King kapamalataning kasuywan na mi pagkatiwala kanako, ikabos na kayo sana king marok, at katmuha na kayo king banal ay Espiritu. Amen. Ing banal ay Espiritu, ing talapamatula, mi pagkalam yake katamo, para king pangapatawad daring kasalanan. Kaya makalapit tamo king ipa, wasa na lasanang malinis ding pusuyo, at piblasana na kayo king ligaya na, ban abulalagyo la ring mayupayang dapat ning Diyos, aminaus ke kayo ibat king karalumduman, painturo king ning ning sala. Amen. At ako, patawaran ko la ring kasalanan yo, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. In Diyos, tayra na lasana ring pusuyo, king dala ning lugod na, at katmuha na kayo, king kapibabatan, akawangis ning kang Kristo. Amen. Amen. Pagkalama na kayo sanang sika ng lumakad, king panibayong biye, at apatulan niya, king sablang bagye. Amen. Ing Ginu manatili yake kayo, At kaya ka ang tinuloy. at bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tuto. Ing ipa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing banalamisa, miyampang ne, umen ako nga ngeni, king kapayapanat lugod Kristo. Salamat King Diyos.